marriage, it's a very, 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 but it's funny. Because one day you'll be laughing. The next time you'll be fighting like crazy people. Maudo ni maige marahaneka maratuma andu meihuririe ati ndeto iria irario guku nenda-ini ciegie Reverend Joy na kienge-ini ciama. For the last 2 Sundays, kuma Sunday ya kiumia kia Mother's Day na Sunday hitoku, Reverend Joy ndakorirwo akionekana kanitha-ini wa JCM, na ni undu andu aingi makeria Sunday hitoku marerĩgĩrĩire magũgikorwo makimuona niguo makorwo makini na allegations ici cirathie na mbere cikigie Joy gukorwo atandukitwo bara ni kiengei. Joy also niwe face behind brand ino ya Boni, na andu ni marakoretwo magieterera kumuona event iri iragikoretwo ikihanika kuria Keno ya kuhingura branch, but Joy ndanakorwo akionekana no kiengei ni aragikorirwo akionekana agitongoria mahoya, undu ratumire andu makeihuririe maundu maya maragithie na mbere, aingi makiurania kana hihi ni kwehitha arehitha ni undu wa ndeto icio cikigie Black Eye. Agikorwo ni makienge ni tugukwamuka guys, ni tugukwamuka. Niona best friend yaku, ona gwendete ate, ona gwakaga maguta, ona gunyororaga. My dear, kugutha mutumia ni no go zone, kugutha mutumia ni no go zone. Ndigwiciragia ni ngwitwo umuthi haha. Na kihiko giki kia Joy na kiengei gikoretwo gikiri very controversial, na recent controversy ni ndogo ya kiengei na ndama when Joy was pregnant. Ona tungicoka thutha fiu nginyagia kihiko giki gikianjiriria na controversy, kuona the time Kezia wa Kariuki ex-wife to kiengei ni akoretwo akiyumiria na akiuga ati ndogo ino ya kiengei na Joy yanjiririe riria ona kihiko kiao gitakiri githiru. Riu recent rumor niwe tigite andu makeyuria if at all Joy is paying back to maya mothe kuona she was pregnant recently at the time controversy ino ya kiengei na ndama yagikorirwo igikinyira andu, na tukiona Joy akiaria na maruru maingi muno na akiaria ciegie maurito ma kihiko. Neither Joy nor kiengei meyumiritie ku address ndeto ici, but the elephant in the room is kiengei's failure to comment back on this rumor, kuona he always addresses and sets the record straight to ndeto ciothe iria cirakimuhutia. Ta recently ndogo yake na ndama ni akorirwo akiyumiria na publicly agikorwo akiuga we ndaragia ndeto cia andu managicea muringiti, no ici ni aregete gukorwo akiaddress kaundu gatigite andu makiuria if at all nima oguo marakeigua. Ndikiwe magoni maku ni mariko, twaranirie down the comment section, oka make sure ni ura turn on your notification.